Yebo baba. Alilazinja. Hayi azikho mntanami ngena baba. Sethule mntanami. Lisethula nini? Yebo ngena mntanami sonke. Lisethula nini? Hawu sethula khona ukufika kwakho mntanami. Hlala khona apha duze logogo kwakho. Awufuthi bakithi. Salibona. Yebo baba. Linjani mntanami? Hayi siyaphila. Yimi mama. Nguwe mntana kwaMguni. Thina sikomguni lapha nesikhojo. Kathi komguni lapha wena uzalwa ngubani? Nguye uFayithoni. Umntaka Fayithoni? Ayimhlola. Kathi mntanami khona ngapha eGoli kade lifika liyenziweni. Ngani mama? Lahamba nya phela. Ukuthi amafoni angabe ekhaya anti ubaba watshintsha ifoni so khona ngibuyela mhla ngibuyela muhla thola vele akusela muntu. Akusela muntu. Yalibona imoto edlule lapha. Ngiyibonile mntanami. Ade besiyangehlisa lapha. Ngikhaya. Enqiweni hayi khona la ngikhaya. Sho abantu abami khambani liphenduke. Boboy. Into engithole vele kuvalwe ngehlahla. Yena ubaba lamngcwabela nga. Ukhona phana esidulini lesana lapho ayithanda ukufika khona egebhagebha inhlabathi esiyafaka emasimbini. Wulele khona phana. Ngoba wathi sezahamba vele wasitshela wathi yena ufuna khwampana endaweni yakhe lapha adisebenza khona kakhulu. Kuswaza ngalayezele lutho. Kathi wayezalayezela abantu lina lingekho. Wafa lakho mntanami. Uanti yena. Wafa la ethule tu azange asitshele lutho. Lo nyoko tu azange besitshele lutho. Uyatshela bani lingasondele eduze. Ukhazeni uMafias yena wayanga. Ngoba ngizothola umsebenzi. Umafi lathi sacina khona apho kusathi uMafi uyabuya ekhaya uyabuya. Hayi wagcina la eloba. Asikwazi ukuthi usaphila kumbe swalala la lapho khona asikwazi. Izinhliziyo yami buhlungu. Manje ngitshela ke mfana njengoba ufika kathesi khona apho uthi qathatha uyalala ngapi? Avela phana akulaleki akulazivalo. Akulazivalo. Ngithole imbuzi khanya bese zidlala kwaphana endlini. Hayi vele besithi nxa izulu linetha zilale khona le mntanami. Vele lokhana kubuhlungu akulazivalo izindlu zonke. Kunzima. Mntanami sezaphonga ukuthi ubeke la umhlubulo ke sesizavuka sibonana lokuthi sibone usobhuku. Ukuthi simbonise ukuthi nanga umfana usebuyile. Yela ukuthi anti lami ngihamba eGoli ngangasebenzi kuhle into zaziphonga uhamba zivuleka zivale. Ngokukhala kwayihlo mntanami. Ngokukhala kwakhe kuthi wayefuna ukukutshela okunye okuncane. Uba wayevele ekhala ngami. Wayehlala ekhuluma mntanami. Wayehlala ekhuluma sibile ethi ngawe uyangincedisa okunye. Wathi wagcina idlala umdala engazange akubone yena oyedwa ukuthi amtshele. Kubuhlungu. Kubuhlungu vele, kubuhlungu. Hayi khona mntanami zakunika indawo ukuthi ulale khona apha. Sesizavuka ke sitotoba sonke sisiyafika kusobhuku ngimbonise udabo lokuthi wena usufikile ekhaya. Ngoba into engiboni le ikhichile lana khanya phezulu selidliwe ngumuhlo. Alila mathikili lapha. Mathikili kukhona nyane esizeni laphana ungakuthola. Kathi khona usubuza amathikili uzamthola yini umakoti ukuthi libe lonke lapha. Ngithi ukuvala ukuthi ngikwanise ukulala ngoba ade ngafuni ukuhlupha abantu mina ngoba abantu bazabe lokho esebenzisa ubuhlungu bembalisela ngokuhamba kwababa. Anti uyabona. Mntanami. Ngikhalela ukuthi ngingathola amathikili ngifake ekitchen lapha. Ngibe ngizilalela kwaphana ngizama umuzilwane. Kodwa lapho ubuya ngengqondo. Hayi uzalala kwanamhla mntanami khona apha ekhaya ke sivuke sisiya khona kusobhuku kanjalo. Bona lo woza lapha mntanami. Kunjalo. Ndibohamba liphenduke bantwana. Sizabuya isifundo. Yes manga, yes. Ngokabani lo ngazodwa? Nguye umntakazodwa lo. Uyakubona ngeface njengekanina. Hayi kuhlwathwa ngikazodwa kufana lo nina sibili. Ubona ngobuso obuqatha nje ukamama. Bona thatha isuthu ke silika malume mntanami ufake ekitchen umalume akho uzalala lembiza namhlala lezikhaba ngazi ukuthi uzathwani yena lembiza. Beke ekitchen mntanami. Siyalala silo malume khona apha ekitchen uzalala khona apho thina salala emagqekoreni litungale. Futhi bakithi. Mntanami. Kubuhlungu. Hambani libuye. Igoli lingavumile igoli abantu.
Sembuyile kodwa ukuthi izinto ade zingahambi kuhle. Bezingahambi kuhle mntanami. So lizampelekezela ngefaki lithe kumdala lapha. Ye, ngizakuphelekezela sibili. Nxa sokungani kuba amantambama yikho kufuna ukuyaphosilitshe. Oh. Ye. Asozazondeni ukuthi sengikhona lokho ngihamba ngaphosanga. Hayi, kasonda umuntu omdala njalo uthokozile so nxa esekubona utheqasha uthi usebuyile umntanami. Ye. Lapha nekhaya kwakule nkukhu mbani wathatha inkukhu. Ayayaya, la ungakhuluma ngenkukhu. Owobo labo kulenyawo ezimbili kukhona eziphonga ukukhala mntanami sinyamalele. Ngivuke lami ithi krikri zibuye mbone sezintathu. Ngithi nyathi krikri mbone eyodwa. Kwagcina kuloba. Lami ngagcina ngizithulela ngatshela uShophu ukuthi inkukhu zangale ansaziboni zonke. Semphonga ubona la ngensiba ezinye ezisemndindini, ezinye kodwa ngiyakwazi ukuthi zathathwa ngabantu mntanami. Ezinye phela. Mntanami ungathi uswe ngami. Ngithe zathathwa ngabantu. Ye. Ibizo lomuntu mntanami alikhulunywa kodwa uyabumazi lawo. Ngoba abantu uyaqinisa ubamba abantu ngamakhola ngoba ukuthi umuzi uchitheke siyana. Kaba njengekhola mntanami ndinaqinana ukubuya ekhaya. Ungabamba umuntu ngekhola njani? Umuzi uyalindwa. Uyikho umbona ngikhulela ngikhona apha ekhaya. Ngoba umuzi ungasala uyiwo kodwa akulanto engalunga. Akusali lutho. Khona phana singabhota insimbi zikayihlo zenzano ezisebenzisa. Uzathola isipani la kwampana. Alaphana akula lutho. Akula lutho lezi nje abathatha. Angazi. Mina njengoba ngingumkhwenye nyabe ngizibhodebhodela khona phela. Uspiye phela nganje uspiye lapha njani. Uspiye ngazi ukuthi yaya ngaphi lami khona apha yayikibu izidophadopa isithola. Spiye asamboni. Ye. Lo banjani wanyamalala angazi ukuthi waya ngaphi la yobonjani. Ubangiqophile. Bangiqophile la yonyamalala. Ubangiqophi yona yayithanda ukubuya sibili isitiphuko hampana ngaphansi kwepopo. Angazi ukuthi yanyamalala yaya ngaphi mntanami. Ngangiyithanda. Wawuyithanda. Sorry uzadinga inyutsho njalo